E mo na fatalo fatu ile tato ekalesia ni tai au so famaru malo Yesu Kristo. Malo so fomanuia fatai ute mo le yaso tato mafutai ilunga ole internet ia po lunga for Facebook e pia na masani e tato fangai le nei veitemi o no tulanga lo ile la langi. Fatalo fatu ile so famaru malo Yesu Kristo. Watu wal fatalo fa ia tato a usoma to fa fine ta mama tina ya misele pa ia la silasio ila to e lo mago mita to fa srananga ta to mafuta lava ni nei ala leo lungo al Facebook ia fa ta lo fa to al sofa malu malo Yesu Kristo le ngal fa ta lo fa sita to ma apostolo fa ftai mo upu fa manuia ia misela ungo lo fa pena an fa lo tele ya ma to ne vetemi ia o tato yai tato maftanga Nissi nei ia fatalo fatu foi ia ila to ostemi mwani tato mafutai ma lo so fo manuia fa fatai da no tato mafutai o upunele tu la tato amata setalo le tu le tamale tu le alo le tu le nganga paia o ma to lo ele ase be ma fail tangata se vanga na la so soani ma to wala wai nganga paia fio mai so soani mai. Let us preach your word together. The glory will always come to you, Jesus. We thank you for such an opportunity to share your word. We are at Facebook. Yeah, we are your own what over 2 of after Amen and amen. Ole Afioga nei le atua mo tatou e fautalaina na se manatu whapea. The world's desperate need is Jesus. And the church's desperate need is the Holy Spirit. Ole manaonga tu tasi o le lalolangi o Yesu Kristo. Ale manaonga tu tasi o le ekalesia o le anganga pa i o le atua. E matautia le atua le tato te au ona iai. O le atua le tato te au ona iai o se atua le lei. He's a good God. He's a loving God. He's a God that cares about people, cares for us. O le atua le tato te au ona iai o le atua e whapea na complete pe ato toa. O na suafa pe a whapea tato te ta ua e le suafo le ali e matautia le wingo le na whaupunga a fonga la o tau i suafo le atua o lo i te tonu o lo wha mawine te tonu le Afioga pa ia le atua El Shaddai, the Lord Almighty, Elyon, the Most High God, Adonai, Lord, Master, Yahweh, Lord Jehovah, Jehovah Nissi, the Lord my banner, Jehovah-Raah, the Lord my shepherd, Jehovah-Rapha, the Lord is my healer, Jehovah Shammah, the Lord is always present, Jehovah-Tsidkenu, the Lord our righteousness, Jehovah Mekoddishkem, the Lord who sanctifies you, Olam, the everlasting God, Elohim, God, Jehovah-Jireh, the Lord is our provider, Jehovah Shalom, the Lord is our peace, Jehovah-Sabaoth, the Lord of hosts, God as Lord over the earthly or the heavenly armies. So when we say, in the name of the Lord, all power is being released upon you or me. E te whapea mai loa, e suafa o le alii. O lono winga o le power umalea pe ono o ta ua le suafa o le atua, o le awa pe na release atu pe whaamatanga atu Yahweh.
E maka ukia la le atua le tātou te au ona iai. A wai whaali mai ona swafa, mea mawhai ona whaatino e le atua mo tātou. O le mea whai lea leno o whai atu, o le mana onga tu tasi o le larolangi. O le atua po Yesu Keriso. A wao te whai atu e le mawhai e le tangata, o leo tātou tilo nei le larolangi, ma le mele o tupu mai. E matua i le ai a se tangata i sona malosi e mawhai ona, mawhai e se ato o toa se tangata ona survive e le tūlanga lo iei le larolangi le nei. Mua vai e o ai fō mai papoto wa o ina i wha mai. Wa matua i le loa pula ale me la whai. A leo te Faitau atu i winga o suafa o le atua e matautia. E iei lana wha malolonga. O le suafa o le atua e te mau ai le file e mu, o le suafa o le atua e whapena o na whama mai nei tātou, o le suafa o le atua e tau mai a tātou e iai le atua i a tātou i te mi umara. E matautia la le Faitau le whapea, in the name of the Lord. Because when you say in the name of the Lord, it means that all power in heaven are being released upon your life. Ole winga la lea. Lea fire ya Davida na masani lea. Whatever happens in his life, he will call upon the Lord. So se mea tupu la vatura se fatete inga wa na se vaenga le. Ai tele vaenga tu spa ia o lo fa ma wina i tangata ua mana o mia sosoani o na lato wala au le tu. Me tau mala salamo e se laus fulu ono fai upo e tolu fa mulmula. Na si o mia au I mai le e oti ai. Na maua au e puapua ngā o le tunga mau. Na maua au e le puapua ngā ma le whaanoa noa. Amen. Tu se la le mea le sa maua I ta vita. A wawafonga la le mea na fai e ta vita. Ma le mea na fai e le atua, fai upe whaia. O na omala au atu lea I le suafa o le lii. Le lii e, o te ai o atu ia e la mea I mai a tea. Ia, wawai. O na wala au leo ta vita a suafa le lii, ma na tuala a wala au ta vita a suafa le lii. E la vea uma a tau lo suafa le lii, e la vea uma ia mea no whaatue. The Lord Almighty, the Most High God, the Lord Master, the Lord Jehovah, the Lord is my banner, the Lord is my healer, He is my shepherd. He is my righteousness. God is present all the time. The Lord is my peace. The Lord of hosts. In the name of the Lord, all power in heaven are being released. It's a missing la. Le power le suafa le atua. Le ole avila po tangata mafina tato val instead of trying to to sort out problems ourselves, instead of trying to fix things by ourselves. In the name of the Lord, all powers are being released upon your life. It's amazing. Ole ali, ole alofa fua, ma le a miotonu. Ma fa fonga la fa meltala ta vita mai. Olai lo ta vita, ole ali, ole atua e alofa fua. Eita. O lo tato watua, e alofa muti vale lava I. E wava, kaukia le mele I le atu. E alofa muti vale le atu e tato. So I will au leali I, in the name of the Lord. It is swafo leali. O mea umale le swafo leali. If I pen on a release here te oema. Faitau pe. E tau se leali I e vai ngofie, sa vai au, o na whaola mai lea o ia ia te au. Lo wanga ngai, ia e fo I atu I lo mapusanga. A wā uanga lelei mai lea li I. Ia, wā mai lea. Ma mela tala ta vita mai lo wanga ngai, ia e fo I lo mapusanga. Wā mai, le kalesia, e me se fo I la tō wha mai. E le ei se mapusanga o lo wanga nga. O I le lalo langi. E le se mapusanga o se si, o I sisi a mea. E le isa o mapusanga iau kupe, e le isa o mapusanga iau me maua, e le isa o mapusanga iau whailonga, e le isa mapusanga o le mapusanga le ia, wha mai lo wanganga ia toe fo I le mea ia mapo e lo to o Yesu o le akua. E matau tia la le mea le wha amamalama tuspa ia. Fo le tamai fasi Faitau le wha pea, in the name of the Lord. It's a missing what that really means.
It means that all powers are being released when you say, in the name of the Lord. Matautia le malosi. O nofo la mo Faitau atu ile Afioga Paia le atua. Mo tilo ile tala anga o le whaolotanga po le salvation history. O I lea o lo whaamatala I le atua that I am available. I'm available. I'm here. Call upon my name. I'm here to help you. I'm here to guide you. I'm here to rescue you. O le salvation history matautia la whaamatala I le loto le atua le mana o le atua ke wala awa kia ia. E o te wala au sisi mea. O te whatu pole ala wala maa losi o na ngelo lang. O te whai atu o la whaatali le atua. Po o waisi ka ngaka e wala awa. And when somebody says, in the name of the Lord, it's missing what that means. It means that power are being released upon your life. E la tatu te tilo la salvation history wa. O le talanga o le nu o Israelu. O le tala na e ta o le tala o le whaolotanga. E matautia la le mea o lo whaamatala e le atua. Lona fina ngalo la ia I tangata. E leo mga o le aku e distance I le relationship. E leo mga o le atua e mamao. E mana o le atua e sau e whaalatalate I tangata. Me wala nana le ina na tō fia pe na filifili e le atua le nu o Israelu. Ina ia whaisela tō mafutanga vāvala lata. E le ngata la I loa I e tangata le alofa o le atua le but o le revelations e le ngata I o lato o langa I teimini nei. A le lumanai. So e te taulanda la tato tilo la le salvation history. Po le ale me le whamatala e le atua. E na ia e mala malama I le fina ngalo le atua. O le mana onga le ia tato o le kako desperate need o le atua I o tato o lang. O le tala anga la leo o le whaoltanga po le salvation history. O la tato tilo e e lo nu o Israelu ma le mea na mana o le atua o le mana onga o le atua e na ia whapea na sau whaalata lata mea tato o le mana onga o le atua e na ia whapea mea tato. A yese me kupu Yahweh. Malau mai. Malau mai e ta o leo te ye nei o leo te whaalongolongo atu. O le me mua la o le deliverance. O le deliverance la lea e le mata upo e tonu o le tuse esoto. Whamole mole esoto o le mata upo e tonu whai upo e fitu. O loo iai le mea la o loo iai le whamatalanga me wala ngona mai le atua le langi le tangi o na tangata. E Faitau mai whamole. O na whitalai mai leo le lii. Wa o matuava ai atu I le puapua ngao lo unu o lo I ai kupito. Na o whalongo fo I lo lato alanga. O na o e pule whaasawai I lato. Wa o iloa fo I lo lato tinga. O le nei, wa o waluifo. O te lawe ai mai ate I lato ai lima o ai kupito. Ma o ave na ai I lato anai le nuu I le lei ma le lautele. O le nuu e tafe ai le sua susu ma le meli. Ya, o le mea la le tau na mamla me tato. O le whamai la Afioga Paia le ato, wala ngona le ato le tangi e tangata. And honestly, o te whai atu, ne I whapea le lalolangi la ia, ne I whapea e le o la ngona le ato, mea ia koutu e tato. La matua la ngona le ato, la ngona le leia le ato, o le mea la whakari le ato, o stangata wala au mai, in the name of the Lord. O te mana o lai le kale si o te mana o ia e malama. O lai si le fia le tua ti ngai e tau teu iai po o mai po alava mega ke o e po le financial lat po le alava le mele e ui el tangata ia. Po e pau le mele o koe o le fia whaafonga mai o le tua e wala au atu. In the name of the Lord I need help. Ma mai la tala tu si pa ia fa mai. Whaafonga mai fai upo e malu se toi fai tau mai fai upo e malu fa mai ia. O le nei, wa o waluifo te lawe ai mai ate I lato ai lima o ai kupito. Ma o ave nai I lato ai le nuu le lei ma le lautele. Ia, whaafonga la fa mai. Fa mai tala tu si pa mai o le nei ua o sau I le lalolangu. It means that God literally had to come here on earth to rescue the people. A e Faitau le fasi fai upula o ke whea ke oe e matautia le leito e ngā tua. A wā isi a kua, isi kanga kaka ke whalongo, e whai mai e o e whapea nganga koku kuri ma ki ngala ko kuri le au le atua le tato te o ne whai mai e sau I lalo le atua. Whai mai, and he came down, that's what it says. I have come down to rescue.
Wa vai e saule atu le lolange. Mele te te loai. O le mana onga le atu e mana o ni tangata e wala watu lona swafa. Call upon my name. Because when you say in the name of Jesus, o ingoa umai e peona uta ua atu, o lo ye le power. If I pay no release mai atato. If I may not tell you if I may ole nei wo usau la le rescue o to. Ele ngata fa fo mai ele ngaka le rescue if I may tai o to ile promised land o lo ta fele so so mali medi. Wa vai ele ngata le la vea yo tato wele atua. Ai fa pay no to tai tato ile no foanga o lo ile so sia. O lo ile le abundance le atua. Fa pay no on a so sonia tato. Now we know it is to go to the promised land, but you know everywhere is a promised land. God can create a promised land anywhere. Kwa pa wale mele mana ole atua ye o se tangata vala watu ya teia. Ele lave ingala le no ole melo na lu na tupu, and I want you to understand the spiritual significance on the mele or the Red Sea experience. Ele lave inalea ina wo mai no ole atua wa ole a ngai atu le promised land. Fa mai ole fa Faitau le tupu ole sami ula le luma a o Pharaoh na itua. Now there was nowhere to go. Wale lo pra mela fai wa ko sami ula mela luma ya o Pharaoh la mai ko o. A Pharaoh to le men fa le tua right there. God had to bring all his power to divide the sea and for people to walk across on dry ground. Ole mea moni o te whatu e matautia le to enga experience. Ole experience lea, ole experience ole mea ole sawo lea tua i le lololangi, matua literally make a way when there is no way. God in his power, in the name of the Lord, le suwafa leo lea tua lo te ia nu o lea tua. It's amazing what he did. He came down here on earth and he made a way when there was no way. Awal me mongi ava pe yesi kan ka Israel ko va pe au isi piko sa mi e laki a olo. Ale mena fa yele atua ole Red Sea experience there. Ole experience for people to understand the provision, the hand of God, the protection of God, the leadership of God, the guidance of God. So missing la le suwafa leo le tua eliki ofa mentala if you call upon my name, it's amazing. All of this powerful name of God will come upon your life. If I be now na create time mo awala inga wale aisi awala. Ole melo no tolu ole wilderness experience. Ole wilderness experience la. O le taimi le no mai ele no o le atua le fase fultau sanga I te tono le fase fultau sanga. It was the period of miracles. It was a period of leadership, provision, protection, victories, conquering. It's amazing le pidioka le o le wilderness spirit. O le pidioka nga fa pe nganga makua exercise ele miracle ma le hand o le atua. E tu te lola ko o suafa le atua. But just the mentioning of the name of God. If I pay nganga makua experience le kangaka le provision le akua le protection le atua olona anga le lei olonga mercy. It's amazing what God did. Our ila olo fa aliali ile le simplicity of mea kangaka e fai. Very simple. All we have to do is call upon the name of the Lord. Well, quite simple. And then the rest is just sit back, relax, and God will do the rest. It's amazing now. Ole melo na fa le o tato o ye. The wilderness experience, or the formation of the nation of Israel. Or the formation ole nu ole tua. O I leanga matua I na matua I fa mata I tangata o isi kangaka nu ulai au tafa. Mata manu ia sa ia toile tua na matua fa mata lava tangata the formation of the nation of Israel was really the display of the miracles and the powerful hand of God. E maka ukia le mena fa ile tua e le se nu una tu na mafai ona tu matete e mai te minga waku wai o saungi le akua
o le atu whaatasi lona nuu, ma tu o le promised land le mela, na mana o le atu as a nation. As a nation that has a special relationship with God. As a nation who literally been led by God. O le formation o le nuu o Israel was guided and directed by the Torah. E le peila o isi nuu le o kafa sa directed ala ko le mafofo le kangaka. Sa kai I mafofo kangaka. O le formation o le nuu o le atua, it's amazing. Na fo me le akua e fa mai le tula fono na maua lunga le maunga Sinai. Ai le ngata le fa mai lunga le atua a o le lato tupula o le atua. A le nula le, they don't have to do much. All they have to do is just call upon the name of the Lord. It's amazing. Okay, vako okay ofo le nu o le atua, okay ofo ya Israelu le fai mo I kua. All they have to do is just open their mouth and call upon the name of the Lord. O meo kaua, o meo miracles, o meo umanga, fai umai le akua ngā mea. E le mese mea fai se kanga ngani, paua le mea ngā ngofo nalo ai, fiala I fo lunga, kanga le akua, mai le au wha ni utu, le au, i sabavali mai le wha ni utu le po, i ho e kangaka. Ele mas e ke pui o fai ele atua ia va venga provide me ai pa o le nu e ka kala le langi as sa mai me ai le lang. It's amazing le men fai ele atua le nu le that the formation of Israel was really the display of the powerful hand of God. O le nu la le e se ama isi nu o le nu le e tai ele tu la fono po le Torah. And in their lifetime they are guided, directed by the Torah. O lo fa mawina fa le tono la fiong pa ele atua. E o ma le kaimine ngai. Those the Torah that was given to Moses and to the nation of Israel is also the foundation of every law on earth. Ya Faitau manal fa ele Shalom was fulu iva fa upe fitu o sutas. E makaukia le makaukia le power, e makaukia le power le tono tula fono le topo le Torah. Ya. E sao le tula fono le li. E fa fo isia mai ai le nganga. E fa maoni polo inga le li. E fa poto ina ai le ua fai ngofie. E tonu fe awa le li. E fa fia ai le loto. E mama polo inga le li. E malama ai mata. E mama le matau I le li. E tu mau e whaavavau. O whaamatsinonga fo ia le li e moni ia. Ma tonu umalava. E sili ona le lei le auro. O le auro e sili ona le lei e tele e sili fo I ona sua malie. Ilo le meli. O le meli o sinaifu. Yeah, bye. E matau tia la fiong pa ele tu whalongo mai. The law of the Lord, the formation of the nation of Israel was, as I said, was guided by the Torah. Was guided by the law of God. Now listen na le mafu angala le ona whaongaltu la fono le tu e kaide e tangata. Whaonga mai. The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. O tu la fono le tu e akoa mai e revive the soul. The soul of the person that cannot be fixed and revived by nobody else, by no human hands. Ave mal tu la fono le. Pul fatonunga le tu. E revive the soul. For the decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Mai o kanga kai anga lu, kanga kai le no ma fo. Fa mai e fa poko kanga kai le no ma fo. Ma tu la fono le tu va mai e au mai ele oli le loko kaka. Va ele ma kia. Ma tu la fono le tu mai e mama mai fa pe na mo wele inside. Mo wele ma fo le. For the living, the law of the Lord are true. Each one can be an absolute truth. And the formation, as I said, on the mu ole akua, on the formation on the nu ele pule la ko loko. Ai ma olo mai le upole atu e fa penga ona wa o tangata mata e tai e tangata ile a to toanga. O le ola fia ma le ola sa o loko ma le ola mangaia. And the law was given for that purpose, for man to have life and to have life in its fullness. It's amazing formation. The formation le nu ole tua
Mo o le ata fa te ile ka umai ka ko le me le mo ko manga o mia ka ko. This is we don't have any rights if you are a Christian. We are guided, directed, and lead by the word of God. And if anybody will allow the word of God, here's what happened to you. A reviving soul. It will make you so wise. It will bring joy to your heart. It will give you clear insight for living. This is an absolute truth, nothing short of the truth. E makaukia le mea ngawhai e lea kua. Kala mai lea ngoi tangata. Ina ia loe tangata o lea tua lea tātou te au ona iai. Ma lea tua lea ta o le tuspa ia. O le mana onga tu tasi ngau tangaka lorong. Mea wala leo te whātua ia a whapeke mana malama i le me leo te tamu whai whamatala atu. No whapea tu le lea whiawhi nei. O le taita inga lea tua ma le mea na mana o i lea tua. Na mana o lea tua ina ia I loa tangata. He is available and whenever and whatever happens. Here's what the word of God. Here's what you're supposed to do. O le pāta langa go is to call upon the name of the Lord. O le pāta lea tua. O le execute o truth ia mai lea Afioga Paia lea tua. O le vaenga lona rima la ea te tala noa King David's life and ministry. O le olanga o Tavita. Male ministry Tavita. Pela no fai atu o le tam fai whamatala atu le mea lea le mana ongo lea tua. Male tu inga tangata I te tauna iei tātou o lo whatali mai lea tua pe wala awati e te ia. Lord, I need you in the name of the Lord. Something amazing will happen to us. O le ministry la tangata leo Tavita. E tonu vaenga te tele anga point out I langa ngaluenga. There are many other things, but I will want to point out 3 things in his ministry. O le ministry Tavita, number 1 part of the ministry Tavita, o lota o le Afioga Paia lea tua, is the introduction of the New Testament worship, which is the tabernacle of David. O le tabernacle of David, po o le whalewhata whai o Tavita. Lena whai mai lea tua whai mai, o ke koe fo I mai whaakul whare I o kawika. E le o ngako lea kua whaakul whare I o Mose, e le o ngako whaakul whare I o le malu Solomonga, a whai mai, e koe restore whare I o kawika. O le mawhanga le mea ngā, because it is the New Testament worship. The style of worship in the tabernacle of David was really the New Testament worship. O vaenga la ia e te vaia I le worship, le koe ngā worship lea. It's a worship of exaltation. It's a worship of lifting up God. It's a worshiping of saying, God, I need you. I call upon your name. E makaukia le koe ngā worship. It's a worship that is centered around the exaltation of the person of God. It's a worship that, or the focus of the worship of the New Testament, worship of the tabernacle of David, is really focusing on God, the person of God and who He is. Yeah, it's kamai upuanga vapea who God is, but it's amazing what that means. It means that God is beyond any human language. O le tabernacle of David la, o le mea mo muanga e point out le ministry ma le life o kawika. O le vaenga lona lua, o le ministry Tavita, o te mana e point out, o le salamo 5 tasi vai upo su tasi vai mulmul. Aua te la fwa ia u iau luma. Aua fwa ia te ave se ina loa nganga pa ia te au. O le vaenga lona lua, o lo ta ua, o lo o mamafa lava ile ngā luenga, ile ministry Tavita. O lona nganga nau ile nganga pa ia le atua. O le mea moni ia, e le mea na tupu ia Tavita, malana ngasala i Patsepa. E kasi ale mana onga o Tavita nei, e lei ai oi Tavita i le atua e tusai male olon mana onga lei ai, e lei ai oi vape ia kaofi le malo. Pe taofi langa kingship. Pa wale mana onga nei a Tavita va mai le atua va mole, as long as you don't take me away from your presence, I'll be more than happy. That's all I'm asking for. O ile e tauai o langa ministry o lona loto atoa o le anganga pa ia le atua. Let me live in your presence. If I can be in your presence. O le ministry la Tavita, ai ke mai fai o le wing o lona loto le na, so that he will continue to call upon the name of the Lord.
It's amazing le mele lo loko kavika. O le vaenga luna tolu ngai point out the ministry a Davita. Along a desperate need of each one of us. Olona winga olona no te inga fo ilele ia fape na ona mai tangata mai I long to see all the Gentiles. I long to worship God amongst the Gentiles. Olona no te inga le ia kana le langi worship ile ko. It's amazing like well if my family sense Shalom of my okay long if I pay now na mato tap if I tashi matangata no ese. Olona no te inga le ia kana le langi. Kana le langi o mai fatasi te tu fatasi. Malato val out of walk if I yako ole mele wo fai e sakangi ke minga is really to drive people away from God. But what God wants is for people to come together. So ole ministry la Davita vanga no tolu na na wale atua ina ia kada tangata kada mai tangata ina ia mai vakasi. So all of the world and the rest of the world will call upon the name of the Lord. Ole vanga no la le utato yai. Or the miracle birth of Jesus. Now the miracle birth of Jesus is really ole liutino tangata ole atua. See ole fana mai Yesu Kristo le na fio mai Yesu Kristo mana ia fa matala inola ia la mea la ia me mo the mystery form of the kingdom of God. Ole malolo le akua ole malo e tau wala au le swafa le atu. Malola le atua le mystery kingdom of God fa mo le Mateo sutolu fa upu mo lima suma lua fa tau manna na fa upu na tau highlight ile le mele o tamuna fa matala ia. Ole ala vaso o lu fafo ai Yesu na il fale. Wa nofo ilalo ila talatani le vai. Na fa poto mai ai le ya te i o le moto tangata te o tele. O le mele na maliwa ai o ia ile va. Wa nofo ai wa tu mai fo ile moto tangata uma ile au vai. O na fetala ya tu le o ia ya te la toi me tele fata oto. Wa fa pe antu. Fa auta. Wa watu le tangata lulu saito lulu wai saito. Wa ya lulu saito. Wa pa ua isi le awala. O na wane le o manu felele ai. Ole la mala tato le mele. Ole mystery form of the kingdom la na fa nga Yesu mo fa ta oto. Po me lilo le malo le atu na fa nga le atua me fa ta oto. E fa mala malama ai pe fa matala mai ai wing o le malo le. Ole mena le na fa nga le pula le mystery because ole fa nga Yesu ia mo me fa ta oto. Now, when Jesus was trying to explain the mystery of the kingdom of God, he used parables. Ai matau tia lai na ofisini la so ya Yesu, se ala me ke fanga ngai ia parables. Ai ve mal te vetelenga Yesu mo o kowia wo faula inga. Wa amatu ye le mala malama to te lo ai me lilo le malo le atua. Ai mo kanga le faula inga. Mo kwa ngu mi e fa mai ele tala e se fa mai o tanga te va ai e le loa fa mai o tanga te fa longo ai le langona fa mai wa fa ma ai no la to lo to se yo o le so le fa masinonga ai va fonga la o le mele mana o le tu e fai na mana o le tu e fa mala malama e ka ko a lona loto la ai e le ngaka inga i e loa tangata o le mangui o la kuolanga o le ko kongo le malo le malo le mana o le Yesu ke wisa fa mala malama mai le tamo fai Yesu fa matala mal mata pule o le melo na lua nai ai na o le tamo fai Yesu e fa mala malama mai tangata le me pito silin taua po le pearl of great value se fai tau mai la fa mo le fai upo fasu lima le fasu no ia e tu sa foi le malo le langi mal tangata fa tau oa wa sa ili pe nina lelei. Ua iloa e ia le tasi pe nina tau tele. O na alua i lea o ia o whaatau watua na mea uma. I le whaatau wa mai. Amen. Usala ole mele ni whamatala i lea tua. Whamatala Yesu. Whamatala Yesu le mea piko sili o na taua. Le ale mai le whata oto le mai. E il tangate na ia maua le pe nina na sili atu lo na taua. Me o ngalu le whakau umanga mea ngai ai. Ai sau e whaakau le penginga lea. O le mele i loe tangata, o le mana o le tu Yesu e whamakala aku,
Ole me piko siri maka unga le penina tautele le ole ekalesia. The pearl of great value is the church, because in the church o ile na ole tua en matua tu ele ngate lo no swafa o lo na mamalu o le presence o lo na nganga pa ia o le ekalesia. It's a place of preparation for eternity. Le mele na na vatu e Yesu le fata oto le e fa malama i tangata ole ekalesia ma le ola mole tua ole me piko sila ngam ka ole ola ngaka. I want to say to ole mai tu tono na fiong pa ele tua le mo ka okio le pawale e tangata by just saying in the name of the Lord. Ole excuse me. Ole Mateo is fuma tolu fa ipoe fa suma le fa. Olo fa matala e Yesu le mole. Ole hidden treasure ole oloa taua sanatia. Se Faitau ma fa ipuna fa mo. E tusa foi le malo le langi i le oa wana tia le fanua. Wai loa e le tasi. Ona nana i lea eia. Walo fo i malfia fia. Ma whaata watu wana mea uma. I le whaata wai mai lea fanua. Well, the miracle birth of Jesus was really the revelation of the most important thing in the lives of people. Ole me piko sili ale makawa ole fano mai o Yesu Keriso ma le faali mai Yesu ole malole ko ole ka mai ki ole the most important thing is the kingdom, and the kingdom of God, the pearl of great value is the church. The hidden treasure is having God in your life. Awalai lo ile tua ole excess lo ka ko ile tua. When you say in the name of the Lord, all the heaven broke loose. And all the blessings of the name of God will come upon your life. E matau tia la le mele mana ole atu e mai ka ko nga ia ka ko lo. Ole ia ile availability ma le access o ka ko ile mafai na tato wala au le swafa ole atu. Pa fonga la to le climax le ministry Yesu lo na fana mai. Ola nga climax na le ione suma le iwa fa po no suma le valu. Po le taunu unga le ola na ngaruenga na fia ma le langi ia. Muli ane, wa sila fia Yesu wa uma na tau nu o mea uma. Wa ia fetala yane, ina ia tau nu o aile tusi, o te fia inu. Sa iai fo ile fangu wa tu muli vineka. Sa iai fo ile fangu wa tu muli vineka. Wala tau fufu ile o momi le vineka. Wa tu ilunga ile isopo. Matu wa tu wailo na fufonga. Watalia le vineka Yesu. Ona fitalaya nile oia. Ua tau nuu. Wa faanga ngau lo nao. Ona tuina atu leo lo nanga. Amen. O le climax la leo le whanau mai Yesu Keriso. Ilunga sa toro wa mai eva me wa vatu le vineka ona fitalaya le oia. It is finished. It is all completed. Everything for your salvation and for me to make us accessible to God was prepared not only by the teachings of Jesus, climax on the cross. Leia masisi menga ko koe was a sa mai no nola. Ina ye te tala lava nole te vala awa mo vala awa. In the name of the Lord. It's amazing mena fata tia le tua. Mole le lei male o kako wolanga o tangata. Ina e fa pe na na mau e tatou le manuia. O le melo na to, o le melo na fitu. O le outpouring of the Holy Spirit. The outpouring of the Holy Spirit was really the birth of the church. Ngā luenga matapu mo fa i boi van. O le sa mai la nga pa i o le tua. O le fa na wina leo le ekalesia po le amatanga le ekalesia ia. Ai pe tai. O le amau e o tau le mana. Pe ai fio i fo le anganga pa ia i lunga ia te o tau. E fai fo i o tau mo li mau ia te au i Yerusalema. Mai uteia umalava. Ma Samaria. E o lava i le tulu inga o le lalolangi. O le outpouring la le anganga pa i o le tua was really the next step up. O le birth of the church in Galuenga mo fa i po valu. Right after the birth of the church, the apostles launched into the Great Commission. Na amate lo na o lo le awa apostolo e pe ona fatonuina Yesu wa amate la tu ngaluenga fatala a fonga la a amate ngaluenga fatala Satan came
with an amazing persecution against the church. O kaimi lea ngā whāngau ele ekalesia, ngā makwai manga o sa tani e na ia ka ofi le loko i ngā ia auange i mawhai ele ekalesia, ona avatu lea vanole tangata, wa ili ke leo le mea lea mana o ele atua, mana o le atua ina ia yeise relationship pa ia matangata, so that people can call upon the name, because laino ele atua, the desperate need of the world is him. That's the reason why the devil came at full force. E ila le whamatalanga o se tala matua i o wofo ai mai whaaloto tele e whalota italoto. E le tangata ingo ia Polycarp o le so o le apostolo Ioane. O Polycarp la, o le whamaunga a tangata o early church fathers, kai pe Eusebius ma Tertullian in the 2nd century. O le tangata leo o Polycarp o se tangata sa te le lato mafutanga matangata ie ta o eyewitnesses po le apostolo e la ko o e lato moli mawina na lato fofonga sa va ai me na fai Jesus sa iai fa pela nam talanga pe o Polycarp po Polycarp sa iai le taimi lo so o Ioane sa iai le taimi sa mafuta Peteru sa mafuta mala so o Yesu, the very people that had eyewitnesses, the eyewitnesses of Jesus' ministry. Mai le fam tala mai le kaimi nga mai sta maloa o le a fasioti fai atu ia fita ia e ma fai nga e tango e te tango tia Yesu e awune e fa pe mo Yesu ro tupu o le a fa sao e ale ai o la sone te o tia mai le tala la po le kapo na fai tanga ia no e fita mai e fa feo no o wanga le anga le tangata na anga le leia te o le valus fulono o tausanga. O le valus fulono tausanga no one single day nga le anga mai ai Yesu ia te. Fa feo no o tia i lo faola. O le mele o saungi te oti e o te le tia ia lo faola. Mai na vele sta ma lo o sunu ola. Mai o sunu o le anga le afi wa pele afi na sunu. Ia ka kuilo o te tuista ma lo ina i oti. Awa wale lava le file sumu mai hitai happily ole persecution ole kalesia. It's amazing what happened. Wa fiu sa kangi fa penga nga persecution leva ka ke fai kau pa ia ole apostolo Paulo le ska sa la vei fo o ia le sa ia te mina fasioti ia Stefano ole nga luanga la po tu se la nga luanga apostolo ole persecution nga le te mina na break out ile the broke out the persecution against the church, and the apostles held to Jesus' words. In Mateo le sumaltonu, saka ofie la apostolo Mateo le sumaltonu, na fa matalai mysteries o le malo le atua. Saki ngale le mea sa fe ngai male kalesia sa ta ofie la to. Le la to tentonunga sa ye the church was the pearl of great value. The church was the hidden treasure. Under the emperor, the Roman Empire, the emperor Nero. O tangatale le 64 AD fa mai makau kiel me ngafai tangatale le kalesia. He went on a rampage to murder and kill many Christians. O le Edict of Milan in AD 313. O le tausanga le na mauai le legal rights po le legal status o kanaka ke siango. E na ua malo o Constantine. O Constantine la nga mafuai o na toe maua le ava no tangata Kirisiano. But I want you to know that it was not Constantine, it was really the power of God now coming, because they call the persecution, that they were calling on the name of the Lord. Right throughout the persecution, Christians were calling out in the name of the Lord. And when they were calling out the name of the Lord, events mamenga kukupu. Sa fa penga nga li a aole atua sa ka ofi kangaka. Ma e o ai le oti ele fa pena, ele fa nga alau ele atua tangata e fa pena na fasiotia. Ai le I mafai na me ona vese ai le nga luo le nga le atua ma le fa loto tele ino tangata. Ena e continue pe val au le swafo le atua. Al va nga la le o temna fa ma toile the time of the persecution and what was happening within the church.
ole taimi le pe ona whamawina o lo te mwhai e tu whaatisia haile tu Paia. Mai o tu whaatisinga o tu Paia ero singa luenga whaingo fie. My father Jerome was the first person who tries to put together the Bible. Mai o te whaftai ea ule atu o le ukako mirku Paia o umanga canonize, o umana tu whaatisia. But there was a lot of work done by the church fathers. Father Jerome was the first person who who translated the Hebrews into Latin. Ja, maar toen wat ze dus bij je al van een hele Vulgate. Maar dus bij je de Vulgate leer. We leren ze gaan wenga wat bij een fijn of vier na toen wat ze. Als ze gaan wenga na fatino ina ele malosi maar man no le nganga bij je le toe. I take me for it now. What amata no formulate more fundamental doctrines se le kalesia. Now I can analyze doctrines se le kalesia, but I want to highlight this most important doctrine in the church. And when came here or break out the persecution, ma amata na tau formulate le kalesia. Ole doctrines, ole fundamental doctrines are because sidi onga kelele le vevesi na ye to tonwa i o loto I fale le kalesia, ole doctrine of the Trinity. Ele vetemi na matanga sa tamu fai esta malo o Bishop Alexander la sa fai au Alexandria ai kupito. It's amazing what le la tilo le atu no uia sa fa penganga strategic ele ngaluenga le kalesia male amatanga le kalesia. Ale uta jolonge it's an Islamic country. Ya ai kupito il pito no Alexandria sa fai a volta malo le Alexander la o tangata le na mo bonga akiu na akiu ina ia fa pe na ona talia ele ekalesia o Yesu Kristo e divine from birth. Ya esa ele si tangata le si foi bishop o kankale he was a Libyan o longa ingoa ya areas. Malte tonungo areas. O Yesu Kristo o le created being. E pera no vai atu o le o vivesi ngena ya Alexander ma areas o for my areas o Yesu Kristo le divine. A mai Alexander o le o tungo ku pa ia divine Yesu. E tele ala fi no inga na vai. E Maria la fa mai. Al fam talanga fa mai. O temi na vai ele si fono tele ana. Wa matan beto tele tangata o il kalkongo ko malo areas. Mai areas o Yesu ele divine. Ma le fono le pona mai ai wa tumu tangata o saungi e ka malo areas savali mai lungo le stage e failan na tautalang. Ya ave mai savali mi mita vo le va pe o ko kele ngalo kalkongo ko long kalkongo. Mai in the middle of mai ho mata malo longa to ton wal melele crowd. Ai ke o fa mai wo fi halu tu lo wo fi halu o fialu le fale le tau o voi ya wa ne la le tu mutamata ele ala ma se sinalu to su e mai wo fiu de tali le alu te malo areas ai ko mo ko ya olae o malemo mai ai no so mai te malo malemo ale mele o ye tangata le fo ye fale le tau olae malemo wo ti ole tato nu ala tangata nei te mina na tali tonu tangata pe o le kaui lea ma le whaasala lea tu o le tangata o le nofo ma o fa mai le divine Yesu Kristo o te tonu hawi al mena na tupu. But anyway, o le kaimi lea le ngā o le formulation of doctrine of the Trinity na maliu to inga o Alexander ai wha awau mai Athanasius o le kele ala i o le vivesi nei uai na whaiele fonu tele ngai ka o le Council of Nicaea. O le council langa sa te mwhai kamala o Constantine inga ia harmonize mele kupukonga le kalesia wa we vesi kanga kaile the doctrine of the Trinity ia e le divine the divinity o Yesu ai whapenganga we vesi the divinity o le anga pa i o le atu e whamaila e iei ngai kanga ka ngai koi inga i rei kanga ka e le lengia o inga i le mata opposition ala wali ia ko ko ma te o le la ko nga luenga sa fa me te we devoted, they spend most of their time with God me o la ko o langa fa mai ngau e la wali ko le li ka nga ya picture of the great
O lona uso lai titi ngā Gregory of Nyssa, ia male la uo e ngā Gregory of Nyansus. O le kōkonu la le, mai e linka ka o inga kele. A o le wali e me o le nātoa masangi, e whalakalaka la koe manga o la kalaka i le atua. O la tau inga aki winga the divinity of the Holy Spirit. Ina ua umalanga form the doctrine of the Trinity. Leo kako ngofo ngere, kai me ngere the doctrine of the Trinity le. It's amazing la. Le truth le wa reveal I. Male menga vevesi e le kalesia, male mana onga ngai asa kangi inga ia onga I formulated the doctrine le. Because I tell you, the doctrine of the Trinity is one of the most fundamental doctrine and the truth of the church. Why? Because we now have the Holy Spirit. That Jesus is now with the Father. But through the Holy Spirit, we can say, in the Holy Spirit, through the name of Jesus, awai le ai ma se ngo le atua tama le atua le atali ma le atua I le anga pa I o le. It's amazing la me uma na fata atia ma kau attack it ki Apollo. A le mana o le atua e fata atia se ta tianga mana ia. Mo le manuia oe, mo le manuia o. So now we have the Holy Spirit and He is the person through Him all things are possible. Why am I telling you all of this? Well, because I believe that God in all of His wisdom unveiled truth, absolute truth, to allow us to know the time where we are right now. That in the salvation history is the revelation, the progressive revelation of God to us. So that we will put our trust in God. That mankind shall be encouraged and inspired to continue to call on the name of the Lord. Ina ia pelo kako desperate need ele atua. O le revelation ma mena tutupu ma fa manuyanga I tangata no lato wal au le atua. O le aka lea. Ma le mana ongo le atua ina ia o maya kako. Kako wa au le atua I me kako manga nga awai. But for now, mo tato lo le mele la tupu nei le larolangi. Lua pe tonu no mata upe tonu, fai upe tonu a suma le tonu. Mo tato lo le mele o kupu le larolangi. O le au ese kangaka. Mo koyo ese kangaka malifakua kua. O longo winga so se kangaka koyo ese malifakua kua, ele koe vala au le. But I tell you that this is one of the most amazing secret to your amazing life. When you understand that when you call upon the name of God, all the aspects of the name of God and the power that there is in the name of God will come upon you. See if I tell me alafa mole. Wa mua o nai loa le nei mea. E o mai o na aso ngata ai o e tau wemu. La tau te sawa vali e tu sa mao la tau lava tu ina nau. E wha apea mai. O whea nei le wholafolango lo na fio mai. A wā talu ana momoyo le au ngā tama o tutu mau pea o mea uma pei o na whaato a whaia. A wā la tau te mana na o ia lilo le nei mea ia te ila tau. Amen. Sa iai le langi talu ana mua. A toa ma le lalolangi na whaia mai te tonu le vai. E ala fo I le vai. Ona o le Afioga le atua. O le mea fo I lea sa wha o matia ai le lalolangi tuai. Ina ua lo fia I le vai. A o le langi ma le lalolangi o na po nei ua tu mo le afi. Ona o lea lava Afioga. Ua tau fia ai fo I mo le aso e wha amasino ai. Ma le whano ai tangata wha ale matau. A whonga la o tō le mele o tupu. Il taimini nei. To tele tangata to ese ma le whato tua. And you know what? They have lost the ability to call upon the name of the Lord. They have no idea. They were just saying in the name of the Lord. They have no idea what that means. It means that all the power in the name of God will come upon your life. It's a missing la mele wa le loe kamakai wa koyo ese. O la ului fo le to e awete ese. Ye e tu mau le fa o tanga mau ne ese.
Le ana no ta upo lua fa upo mo molton. O lo ai e fa un mai le launga. O lo ai le tala. O se tala e matautia le ke leo longa mana malona pao o lo ai tonu. Le la fa tala te pa un faitau ia. Wa o le aso tolu. O na fai ai leo le tau samaanga I Cana I Galilee. Sa ia I fo I le tinau Yesu. Na tala ina fo I Yesu ma o na so o I lea tau samaanga. Wa uma fo I le waina. Na fai atu ai leo le tinau Yesu ia te ia. Ua le ai sa lato waina. Amen. O le tala na, le la fa matala e tonu ni mea ke le anga I tonu le tala na. O le tala le fai ponga le aingo le tinau Yesu. A le fai ponga lea, o lo fa matala ai le powerful le tangata na fa liu ya Yesu le taimi o lo na manaonga. A whangala me mua lava na e le maltala na. Fa mai, when there was no wine, meaning when there was lack, meaning that there was nothing there. When there was nothing, Mary called upon Jesus. Then Mary turned to Jesus and he said, there's no wine. O le mea na lua ngai ai, mai ina ua umana na whetalai mai e sui lon tina, mai eli I o lo taimi. Ai ui lea, sa whai lava e su le wawenga, wali liu le waina, a o le vai le na whai le waina, it was already there, was something that was already there. A wha mai la ina wa mai le waina, wa mai le pulo le tausa maanga. Mai ole tofu le pulo tausa maanga, mai it was the best. Number one, Mary turned to Jesus. And number two, the wine that came from Jesus was the best. Mai ole wenga nga me mua elelei. A mai le wenga longa lu, al mokwa pesta. Ole melo le tolu. Mai nga kofu ka nga umanga ingwa. It means that the abundance of Jesus. Now here's what I want to end up with. During the lack, pe lack fale anganga pe lack in material things, po lale me lack ai. There is a call to turn to Jesus. Number two, the miracle that comes from Jesus is always the best. It's always the best that there is. And number three, that the abundance of God will actually provide for everybody. We are now right in a time of crisis right now. I tell you, the economy of the world is collapsing left, right, center. E makauki al mele o kupu kay mingai. Ala lui le kale sia matato uma. Olo matala le langi. E te vala awai. In the name of the Lord. Because I tell you, the desperate need of the world is Jesus Christ. Without Jesus, there is no tomorrow. I will encourage the church. I encourage you that your desperate need is Jesus Christ. That heaven is available when you call upon the name of the Lord. The name of the Lord and what it means. And all the blessing that there is will come upon your life. I pray that you will call upon the name of the Lord in times of your crisis. So am I. I pray that you will understand how powerful it is in the name of Jesus, in the name of the Lord, when you call upon the name of the Lord. In times of lack, because He's available. He's always available 24/7. He's waiting for you. God bless you. And may God help you understand in the message in the Natal. When we are to love our father, God bless. Amen.